Ne? Nemoguće. Ljudi, da je ovo. Idem do koga. I recimo onaj prvi. Still Madness. Street. Prvi pokušaj street. Ljudi gledaju ovdje na prvi pokušaj biti loši. Ljudi, ne. Ja tim što snimili već jedan klip da sam naravno nije snimao zvuk, pa to neću objaviti, ali će vjerovatno izaći jedan. Dove sad ne sljedeće epizode ćemo probati da pređemo ove rade. Znate na kontu neće da se... Hoću ono sad staviti. Neću ih staviti. Ovdje sad. Have to play this. Slušajte muziku.
Jedva prešao. Ajde, dobro sam prešao. Ljudi, can let go. Na telefonu. Ne, alo. Alo. Nie, nie. Ne. Ulo sam. Aj base, zapravo base, mislim da sam base after base. Yo, kako će ovo? Tut, 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 tut. Drive out. Kako ovdje skoči? Ljudi, pišite mi u komentarima da sam noob soban. Pišite šta hoćete. Hashtag noob. Šta hoćete pišite. Ja prešao onaj deo. Mislim da sam prešao. Opre. Ne! Follow list. Ne, nisam. Ne to što ne pričam, ali... Time machine. I feel my... Что? Oko mašina. Ljudi, mislim da ćemo sad malo da igramo ovaj da sam postigao Stereo Madness 63%. To mi najbolje. Ne znam kada ćemo
ljudi, nešto ću settingsima morati namestiti da vidim koliko sam prošao. Gledaj mi ranije bio prekršaj. Ne, sad će biti jedan na dole. Ne, koliko se tu preskaču? Vidi, usmijem samo nešto u settingsima da namestim. Aha, a tekst. Ovako zanesem gledanje i onda ne mogu da gledam. Možda bi uspet. Ljudi, ovo se nije važno da me gledam. Posle ovoga ćemo završiti klip. Ljudi, tako da... To je... Fuck. Nja. Ljudi, ovdje ćemo završiti klip. Pozdrav.